mujyi wa Abidjan mu gihugu cya Kote Divuwari mu gace kitwa Tresheville, umwe mu mijyi iri mu mujyi mukuru w'igihugu cya Abidjan. Abafana ni benshi, imodoka zirahagaze nyuma yo gutwara igikombe cya gatatu ku kipe ya Kote Divuwari. Nk'uko muba mubibona, bategerezanyije igishika ikipe y'igihugu ya Kote Divuwari yiriwe izenguruka umujyi wose nyuma y'uko Perezida w'iki gihugu umunsi w'ejo bamaze gutwara igikombe yaje kuba atanga umunsi w'ikiruhuko na bizinesi rimwe irimo gukora muri uyu mujyi wa Abidjan ndetse no mu gihugu cyose, kuko ibintu byose babifunze. Ngira ngo uko murimo kubibona nuko murimo kubyumva, n'urusaku rwa moto, abafana bahagaze imihanda yose igiye itandukanye, kuva ahitwa Kokodi ugaca ku masi, ahitwa Makori, bategereje ikipe y'igihugu yabo igiye guca ahangaha yerekeza kuri stade Felix Uwuwanyi, aho baza n'ubundi kuba bakomeza guserebura intsinzi. Umukuru w'igihugu yitezwe ko aza gutangaza igihembo cyangwa se amafaranga aza guha aba bakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Kote Divuwari babashije kwegukana igikombe cya gatatu mu mateka y'iki gihugu, batsinze ikipe y'igihugu ya Nijeriya ibitego 2-1.